Jakove, što treba prvo učiniti? Naštimat puži. Dobro, dobro. Što još treba učiniti? Posoliti ribu. A prije toga, Čistiti ribu. A još prije toga? Uloviti ribu. Uloviti Tu ribu. smo. A kako se to lovi? Na poštu, ima jedna pošta dobra. Pst. Na poštu, od Takoina. Da, to je sigurno. Kako to solite? Kako? Gotovo, posoli sad. Već ti posoli? Daj malo za foru. Uzmeš? Tako malo posoliš, tako. Da vidim. Snaze vatra. Aha. Poticaj. Stavljamo gradele. Da. Sad na ovako jaku vatru se stavi zubatac. Se stavi? Da. Čemu Jer to? onda Čemu to? Najbolje uvati koricu. Mhm. Za one koji ne znaju. Pa zašto sad ne staviš? To je za one koji ne znaju. A što to piješ? Gembač. Gembač? Ne znam. Što radiš? A što je ovo tu? Što je ovo tu? A to za mahanje? Za mahate. Da vidim. Aha, to tako malo. To tako da se vatra razgore bolje. Aha. To je to. Tako malo I sad pomaže. je pokriješ. Sad radiš? Cistim gradele. Od čega? Od zadnji put. Od zadnji put. Je zadnji put dobar za isto? Dobar je, ali prošli put je bio dobar. Sad A što to sad izvodiš? Umtijarca. Što to sad izvodiš? mažem gradele. A? Mažem gradele. Sokin, da vidim. Upaljač. Da vidim. Okrenu vamo. Ja, ovo je magična. Okrenu vamo, da vidim. Magična rukavica. A magična rukavica. Ne smisao, pokažu. Čekaj, kako ti to mažeš sa svinjicom, a peceš ribu? Jer svinja da poseban špek. A poseban špek daje. Šmek ili špek? Špek. Čekaj, evo sad. Pa sve bande. Što to sad radiš? Sad moram staviti zubac u peć. Lipe kodašte. Da. Stane ti taj. Glavu nutra. Imate šrep. Znaš ti ko jako voli? Arona. Kakva ti je ova riba? Arona ti jako... Ova ti je zubata. Aha, došli smo do ribe, dobro. A znaš ko Arona voli? Fabijan. Bravo, sad radiš. Ajde sad Fabijan radi. te... Vidi ovo. Puši. Rep se uzga. Rep ti gori. Tako se to peče, no što sad radiš? A, malo ih blagoslivljaš. Reci. Blažena pošta, Blažena pošta, blaženo maslinovo ulje, blaženo masno ulje. blažene Blažene zubaci. Te smo to trojstvo. Glavno ovo je to Šta sad izvodiš? mažem gradele. Završni prelaz. Završni premaz. Koper da. A koper. Koper to. Ajde. Uvijek gre fil prema unutra. Eto ga na, profesor. Uvijek gre fil prema tebi da ga lakše okrećeš. Imamo mi tehniku. Šta sad? Zubo. A izvadit ćemo ovoga zubaca. Hoćemo ga izvaditi. Ne vride pa ovo drugo neka se Ajde da pece ga na izvadimo. Proli ulje. U ime pošte, u ime zubacovi, u ime ulja.
Tu se popne na konec, brzo ti je mravine. Teletrija tribu. Je delegirana riba. Ali Ivo, Šta, opet si u kužinu, opet kuvaš? A Češ, Sam me dopalo. dopalo te je. Češ jedan put ti izaći vanka od kužine. Ha, Jedino Ca- kroz barkuna, ali su mrižicu stavili protiv a komada. šta kuvaš danas, šta kuvaš danas? A kapulu nalešao. Da vidim, Na uje. da vidim, šta kuvaš? Šta evo, peršin, šta je? Peršun. Peršun, Iš kampići. on ti jaftaš kampići, kuvaš kampići. A šta je ovo? Gmišt. Gemišt?